Dipu Go Boys High Secondary School Patua Klamalong, Eng Deng Trokscape Rapli Republic de Ketalon Mesen Pen Kepatun Pon. Sangkardev Sisu Niketan School Along Sami, Sursti Puja Ketalon Dun. Nizang Karbing Long Hamred Along Ta Eng Deng Trokscape Rapli Republic de Ketalon Pon, Paton Dun si Ing Samjin Pen Ketalon Pachun Pon. Puluni Mondol Congress Asai Hemalong Sami Eng Deng Trokscape Rapli Republic de Ketalon Dun. Daitor Havar along Sami, Prexam Asai Kam Halam along Sami, Republic de Ketalon Dun. Karbi Longri Abirta, Miroi Daimari, Bodolen Got Talent Season 2 along Angdung Kiti alongan Cepati Dunpo. Eng Deng Kep Hanjang Langso Press Club Mhangetek Arni Alir Lon Pen Ketalon Pon. Arkoni pa engkoira trok arni India det pi along Sami. Eng Deng Trokscape Rapli Republic de Ketalon Pon ason thatatsi. Karbi Long Administrations atum pen spatir pi ponsi. Dipu Go Boys High Secondary School Patua Klam along Sami. Eng Deng Trokscape Rapli Republic de Ketalon Dun. Ada por pai sirkep apor malom pen. KACCM Dr. Turam Ronghang Adideng Bensi India alama Sami ing Turpon. Karbi Long kedo party lapen thorom malam cipu pe pin pen ning sivet pen kedo pen Karbi Long kaching thura phan psychic pen ponjia phan si CM Dr. Turam Ronghang rat atheng no pen kachuni pon sami perikidam chipati asai dengbon lapen KACC pen ke palu Prexam Department atum pen sami alang nitum claim kedam aputhak sami chipaklang pentu. Parade in command Inspector Girish Chandra Deka. Karbi Longri district has significant areas under the forest covered with 42% of the total geographical area of 10,434 square kilometers comprising of various types of forest. The dynamic leadership of Honorable Chief Executive Member Dr. Tuliram Rohanso has strived to achieve the desired goal of sustainable development. Karbi Long Raikom Sakia tumpen claim kedam sepatu ketuma phant lapan kaprek department along claim abang pubang pia tumphant claim dam kemi lapan sepatu tek atuma phant sambi karcho sai dengpon. Laso Eng Deng Trokscape Republic de Ketalon Pon along pere kedam kemi nai kaching sianong ikit sepalong pon lamang ke Jablhar Navarda Vidyalay ini Angdeng Erudic Academy School lapan ketom Angdeng labang ke Saint Mary's School atumpen si sepalong pon renti. Arkoi ni pa engkora trokoni nizan Karbi Long Portal Sangkardev Sisu Niketan School hem along Sami Saraswati Puja Talon Dun. Sangkardev Sisu Niketan School along Lut Hanbang atumpen Chenglok labangsu school ng Charlie Bom atumpen Chingrum Pet pen si Ingsam Jin pen labangsu Saraswati Puja Talon pon mesen pen pachun pon. Labangsu Sangkardev Sisu Niketan School hem kangpu pon peneng pen ningkan trokan dotang lo lapen keching sian ningkan pen sami Saraswati Puja Talon pon bang bom si peneng le thos sami labangsu Saraswati Puja aphant Talon dun pon si Saraswati arnam aphant sami thokjir pon lopusi Sangkardev Sisu Niketan School along a headmaster Honsing Teron pen pharangke thinglu ningje pon Hongkram pen Longki Rongpi Karbi Longri Abirta Pining nili tum ningkan trok lo ke play 2016 20 ningkan trok lo kasi pining abang ke nili tum ke tek long ke miolu pusi ke tek long lo juning ke dam tang ningkan pon ke lapan aki ke biun ipin lang sita me pining bang ke miolu apen no ke dam tang anu bang ke pini mesen pensi jun pon bom lo tang Saraswati la ke inut bida KPR nam asi alang lipan ke arni bang tar dom nangi bon sita me pini arni ke me ajoy ni alang li pan katalon arni lo la si bida KPR nam la pen hika KPR nam pot alang lipan kai ke li ilitum ardom sita me henone la pen pini jongjong sita me tum anso sisi alang lipan
ninga klong pen nitum kado ko we chingrum pet pen osomar kipikiti la pen nitum stop kito an tame chingrum pet pen alang le phan ninga klong pen chordom no ason si kai si tame bidha ekip ya phan ikai ekip ya phan bangke chordom ve dikuni Karbi Longri Abirta panili isi message kipikang tung kela hello de badu pusitame badu akai pusitame hikha kipi mate bidha kipi bang ar nam du lasi anotina khai posita me jongsi nangle tuma ar nam do posita me halo so ar nam phale chardom nisita chok mate hikha kipi kopia nale tum kopia phan ma kamani ke saraswati phan ma ote kapre kapre ar nam phan ma ne tum ke saraswati phan si manni lo aposi saraswati ar nam pas tum ke chardom niglo lasi la Karbi Anglong kipi sita me angtan badu ko apat posita me bidha hikha kipi ar nam phan bangke kardom card dikanang so Arkoni pa inquirat sobroni nizang Karbi Anglong hambun along sami engdeng sokscape rapi Republic Day talonding ada porpai nirakep rat timapor malompens milur kai ponsi nizang Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Burwa arideng pen det alama pangjarpon labang so lama pangjarpon det pen api nizang Karbi Anglong long kedu exam school long ka Charlie Boma tum pen sami perit mati Mars pas kedam ka chipati asai dengpon langsung Mars pas kedam mati perit kedam kespati pon along anong pit kolong pon atin labang pin Don Bosco English High School girls atun pen siketsing sinong is kolong pon lapan adung chunong i labang pin lapan hini ang beng anong i labang pin High Secondary School girls atun mati sa kolong pon lapan ketem ang beng labang pin High School girls atun mati sa kolong pon silo lason kakak sila pun asan ki seperti pen channel ason seperti yang sami no i kita jepong labang sumar pas mari perit long keklem pen sumar atun pen karja ba arti jingkri ejok ni bahni du iket atun ba dulu Wajib semi hadap pun doktor nurse atun pen kitu ko pajok la hakin sumar atun makan sifat silangkon kita sistem hidup konlo Speedot bhai de na itu aro lobo loi lo oi meri itu uthai de speedot pula patient to Nizang Karbi Anglong Republic Day ke tolon pon along rar ke situ dun armu jum heka sonsi thek pon long Nizang Karbi Anglong labang so Republic Day ke tolon pon along wo thalang so MLA Rup Singh Teront so cheng konsensi MSC Hatching Rongphar Karbi Richo Nizang Karbi Anglong DC SP pen danglok ka prek man peng nung dat chitong dun si ing samjin pen pachun pon guest coming over here, then Karbi King is here, then Honorable MLA is here, then district and session judges and other guests and dignitaries are here, and also around 3,000 dignitaries. Students are there in the field, and they have enjoyed the program, and this is our message that peace and tranquility will prevail. That is the message for today. what are the developments that you have Say in different developments departments, whatever the schemes the government has taken, those have been elucidated in my deliberations, and those have been highlighted. And for say in Karbi Anglong, we have these IT institutes will be coming up. Those things are highlighted, and also we have also say the students, say around 22 students from here have been trained in skill development in the Art of Living Institute in Diffu. This is a very world-renowned institute, but from our students, from our district, they have no idea that what kind of training was given there. So there we have given training to 22 students in the first batch. So in subsequently we will be giving more training, and also today we have developed one brochure from the forest department. So the medicinal plants that are available in the district, they have been catalogued and it has been highlighted in the brochures, and those brochures will be distributed among the students. This will be our initiative for this year. Thank you. Ya, ben kami tak सरकार तुम लालाक तो कुपे लता सरकार तुम कचिंग थुरपन के देंगपन सेंट्रल सरकार नम आसाम सरकार नन आकार बेंग तमस काउंसिल लं के देंगपन ना ऐसा साइंग देंग बंके पिनी लादाक इंडेंग थोस्कार फ्री लासो रिपब्लिक डे नि मसी दास पिनी चीफ गेस्ट नगे डीसी लो डीसी पेंसी तो बापांग दाकपन लो so ateng bang kapitun punya pantai सरकार तुम के लासे dak punya ani ke meni ke cicapon padopon lo
Arkoni pa inkoira trokorni India depi along stami ingdeng strukscape rapli India Republic de Catalon duna sonsi lakha kruhini pluni MSC consensi ke parlopon tarabasa Congress mondolasai hemalong stami ingdeng strukscape rapli Republic de Talondun kedam tang MSC kelege hud pluni consensi along pen Congress pen karjab dun abang pudor singrong hang adideng pensi lama semi pangjar pont lapensi Republic de puthak semi alang lihin pensi tanpa jirmi pontu Labangso Republic de Catalon pont along Huluni MCC Amaipu Surendra Tokbi Chunbang Babu Tokbi MYCC Amaipu Kamsing Rongpi Chunbang Bimol Singnar MMCC Amaipi Sangpi Samila Ronghangpi Lapen Congress Ratchari Phant Ningka Chithi Lapen Ikoi Arat Atun Chitong Dunchi Labangso Republic de Ingsamchin pen Catalon Pachunpon Lahai wala Arkoni pa inko red shop arni lakha inko red shop Durbergri consensi angkang pi along stami preexam kedu hover along stami Republic de Talondun Arkoni pa inko red shop arni India angkang pi along stami ingdeng strukscape rapli Republic de Talondun ason thasi Daitor hover along kedu preexam sai kam ham along Daitor police station Congress asai hem lapen Daitor lems asai hem pen chenglok ka prek asai hem along stami India lama pangjardon si labangso ingdeng strukscape rapli Republic de Talondun Karbi long ta ki thekire tum do piktang lo lapen nong mis temi van bom lo lapuson thak si phuluni angkang along pudum pukhuri arong amekar abanina daimari pen sita daimari tumasupo mirirmo daimari atanin kan kripli rongkur rangsina English High School long ingding sirkep ka Charlie Bomb Bodolen Got Talent season 2 along chapati dun pensi angdong kiti along unknown chapati dun po mirirmo daimari hawar khat along pensi ki kan ka Charlie Bomb mirirmo daimari Got Talent along season 2 along angdong kiti ant non alang li chapati dun thekpen karbing long angkang pi along sami nong mi ke wan pilo phuluni pen sar honing di Karbi Longri Abirta Khulumbai Kardom Namaskar Ani munga jabai Binmoy Dimari Ani abani munga jabai Oboninder Dimari Ani aini munga jabai Sita Dimari aro ang Podobukuri Gamidifrai Karbi Along district ni তাহলে আপুনি ফিলিংটো ভালে মানে মোৰ ইটো ফাৰ্স্ট টাইম দিয়া হয় মানে মই এক্সপেক্ট কৰা নাই যে মই ইমান মানে আগতে যাম মই মানে নৰ্মেলি সব জায়গাবিলাক মই জায়গাতে মই মানে পাৰফৰ্ম কৰোঁ হ'লে মানে ইমানো মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন নাই আৰু মানে মই ভাবিছিলোঁ ডান্সটো খালি মোৰ কিবা হবি নিচিনা মানে পেশ্যন নিচিনা মোৰ ভাবা নাই ডান্সটো মানে মোৰ ভাল লাগে আৰু মই সদায় ডান্স কৰোঁ য'ত যায় তাহলে তাত চান্স পালে তাতে কৰোঁ হ'লে মানে ইমান দূৰ যাম বুলি ভাবা নাই আৰু ইমান দূৰ যে গৈছে এইটো ভালে লাগিছে আৰু মোৰ দেউতাৰ আৰু মোৰ মাৰ সপোনে আছিলে যে মই ডাঙৰ মানুহ হ'ম আৰু এনেকা ভাল ভাল জেগাত যাম ইয়ে মানে বহুত ধন্যবাদ বডলেণ্ড গট টেলেণ্ট আৰু এনেকাই মই ভালকে আগতে যোৱা মানে চান্স পাই থাকিম এইটো আপোনাৰ তলৰ মোৰ নাম ব্ৰিন্ময় দিমাৰী আৰু নাম সীতা দিমাৰী মাদাৰ নাম ফাদাৰ নাম অৱনীন্দ্ৰ দিমাৰী ঠিক আছে তুমি ফাইনেললৈকে গৈছা ফাইনেল ৰাউণ্ডটো মই এতিয়া নাজানো মানে কোনটো বাছত হ'ব মানে যিয়ে হয় মানে ভালেই কৰিম আৰু এইটোৱে মানে প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ ভালে ভালে যাওক এইটোৱে মানে কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ গুৰু আছে হাওৰাগাত মানে এটা নেতাজী ক্লাব মই 4 years হৈ গ'ল মোৰ শিকাটো এতিয়া মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু থকা ক্লাছিকেল কৰি থাকিছোঁ মই মানে অডিশ্যনটো মানে মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে অডিশ্যন হ'লে মানে মই বহুত বেলেগ জেগাতো মই পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ মানে মোৰ ভিলেজৰ মই সৰুৰ পৰাই মোৰ ভিলেজত কিবা পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু কেতিয়াবা বকলীয়া কেতিয়াবা লাংহিন কেতিয়াবা ডিফু এইবিলাক জেগাতে মই যাই কেনে পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ মানে খালি এইটো মানে ইমান দূৰত যোৱাটো মই মানে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু Idam tengah kodi pa ingkoi rapor ni bogoyin subdivisions angkang pia hanjang langsu press club ingdeng kep mhanget hek arni mirhang asai hemalong katalon pon jai mega teng pen adapor pai ke bapor malong pen hanjang langsu press club amai phu kleng dun terang pen cari pon amai along rap chun bang projen terang pen se ali tun pan pachini pon thu hanjang langsu press club amai phu kleng dun terang ke cari pon amai along bisnu lake the atum ari deng pen hanjang langsu press club ingdeng kep mhanget hek arni ke chok ahim ke dok sami ingthan pon thu
Bangsu ketelon pun amaya long alu hiaman bent Karbilu Charlie asong Bojan District Committee bent Raju Engleng Hanjang Losu Bajar Committee amaya pu Himari Togbi Rada Sai Klembang pu Daliram Terang KLA Chunbang Nihang Don Suri Aru amai Sampri Pangcu Bojan Lems Chunbang Samson Timbung lapen pinangan perangki Klembang pu bang pipen cenglok kaprek-prek manpeng gunda citong dun sila bangsu umhanget hek ketalon pun ing samjin pen pacun pon sangti di pen presenterang Karbi Longri Abirta si nutong kami kacikip tu asil lain lo itu tu narutung labangso aku nutis kami kaiti ni sibet pen doji pat yang muli tu bangkong ke outlet ke lang respond itu mana kupi di pindah pen tu kami labangso long kami compromise nang ko lapen kai kita me ni sibet pen kami claim project pat inti ni sibet pen kami claim project pat pasing full pun kami pan untuk kai kita me claim pun der ko pen labangso akan yang lo kata ke madak itu aku pokoknya mereka tadi atau kami rat kayak itu bukan itu anak itu mau kami paklang pun lapen itu akim mangson lapen aku pun itu Kilo putih ho, kilo tu mesti na tangga nak kira ni ya dong mesti anak bangso mungkin mesti kayak kita ni mesti dah lo jadi lap sami kan tadi lo itu mahal dah itu kek satu tarik itu lah itu coklat next kita close nak itu lah ka dulu mesti jadi bagi kita pun kata kita kita akan asli kami bagi dia tu kan itu juga yakin itu bisa di sini jadi orang tadi kaki tapi buat ternyata lah kita kan nanggung orang itu kan tapi kadang-kadang kan itu bisa kasih kan loh masih ini enak paling kata kami honda ini teman yang hapon pen ini yang sama masih kata kami 6 konferensi